Majikan lanang Bos Supardi kanggo Mama Kowo Darjono, Mama Kowo lamaran tarung. Wong sing paling belan Mama Kowo Darjono. Si peng padan duwe lagi kabaran kerjaane ngedram hasilnya lumayan wong wadon jalu duwite alot pisan arena kanggo arena demenan duit beli warung eman dicokot lambene metu jutaane aduh majikan sing paling sayang Mamai Habib majikan wadon Papai Ojan Mamai Habib Papai Ojan Bos Supardi majikan lanang Bos Supardi dimodali Bos Supardi majikan lanang Ayah Habib Papai Ojan alah Bos Supardi majikan lanang Ayah Habib Papai Ojan Bos Supardi Bunda Dewi sayang Bunda Dewi eman sing dilurung tanggane brutuk Bunda Dewi sedulur sing ngermayu Bunda Dewi duit oli saweran mabok ning barisan pikirane wis campur setan Mama Ica sayang Mama Ica eman Mama Ica sing paling sayang kula duwe laki Mama Ica baik wong lanang sing happy ati kula sing nafsu Mama Ica tapi kan godamenan Mama Ica duit beli waru eman dicokot kupingin Mama Ica sayang Mama Ica paling eman Mama Ica maning Mama Ica baik mangga Bapak Daja
Godemenan majikan wadon sayang mamai Habib. Mamai Habib emen majikan wadon lomen. Wong wadon jaluk duwite alot pisan. Mamai Habib ayai ojan, mamai Habib ayai ojan, mamai Habib ayai ojan, mamai Habib duit anyar-anyar, mamai Habib. Tapi kanggo demenan mamai Habib eman, mamai Habib dicopot cungure metu jutaane. Mamai Habib, mamai Habib, mamai Habib ake duit mamai Habib, mamai ojan tara ringkiu ayah emput, ayah emput, ayah emput, ayah emput, ayah emput, ayah emput, ayah emput. Suwun aa, suwun.